kawaida kwesla 23915 wazemba kwesandeni wa 23915 au tumwena kwanga likwesu naendo wakande ni wa page to Facebook official ni Mutongo TV wakande ni wa page anye pia nikeletu kama kweni atwengaliko sio ndebi wakisha ningine watu mwana kwanga liko ni sio ndeni wa YouTube Mutongo TV /FM official kuti kila bandu bo ndebyo anotu kwateneza lakini kindu jambe wazemba ba Facebook we lakini namba au kunabia endabwa mbondo kesiatawa ni karibu sana tawa ko ewe zaidi aningine tasonganeza na makulyo nde yumanya sawa nawe wao ndo kulya tawa yumundiri nake ba ano mukulya tizongera ndukezo kulya mutu ino edaro tabyo kindu nesa lakini ndo twinake ba wono kulabya kila kindu chonde byo na mandu maida mesawa oyungi nyato amine nyine itawakama kweni tawawe musia ni museo ni yaku kana togetha nazio corona ya rede tuwa ati yata kuni kusema muno kila bandu bonde sisi wajuzu wa mabwe na kuya ebanu oswe ndo maumabaza ni maumabaza muno bibi maumabaza ni wazina na wezo ngabu were nikingo kana kizawacha tutile tubiketa koko ande maumabaza ngatwabikete ko inezuwa ngalikoziba ni ba bukoma abandu bethu amanzone nabo ni gardener yeah Kata wanu umite ngalikoziba maziro maki bandi imeba maziro maki bandi ni tambe na dinyumu wa mwendo kwito ni makueni mboni yeah ya huyu wa na mutawa umite tawa mboni kwa kutwasi nze totawa ndiba sana tawa mutawa no utembewa na maono nateka twasi 15 yangavika waze watu iwirara otawa pale kana itawa kanenoni kanake yeah tawa some aba zomete primary na somi bandu eta mala primary isi opposite pauke no muingobu ena kona miaka esunana nitwenda miaka nyanya na kumapuna thi bandu eta tawa mixed yeah isi bau apitokota over nini ndetu hospitali na station ile atene bala yatwe yeah ato mabuta iba to mabuti boto na likile oyinge sia kuongelela ndia ikanesa muno na ndie muthuku na tatio wala ndo na wethia ndina thati ya simu no lakini ndia sia na tetene thikuema university lakini wethia ni na tundu tungo to usome oku na aliko awanga ndo thati ya simu no ndia mathati ya muno na ndia mekia ndia matani muno ndo mimi kilungu cheko mi lakini ina tatio balando na wethia ndine no jai ila ina meta musi na mebie muno mebie muno na buketa byotambo na tata maguna atawo to course o maundu mamethanga jo ndikwa na thokomana bumanzone ni landscaper na manako ko solve on ground so ina ndo set on ground ukethia ona usolelo map ya compound metemo au mamete yeah asindo sio kosu waso mlewe iwo kasawa nenda tambio bandu baithita wao ni andu ngime ndetwa mana story yaku tumane waambie batamuni nenda tushoke bwe baya munini wa maniata kana wino ndosu akuna kuma bwe baya weka kijana kadogo tu ndo monde ka story kuna tuko kwenda tasi wewe awadhi ubwa wotamanya na ni wona kana ukioka nini ukaona kaikwa to Bible kila kiona wati ni kiendewa na kaenda kweko the same nye ni munini ingoze siakwa na sei muno mone kalangana mo my mom na my dad no mokele makaelese yike ngweta ba nino sa ibindi kwa ike mango na Kenya Maria kwa ike mango na Kenya Maria na yu nino sa wathio mainete nga ukopi nga uandika ngawande kondo ile eda no bomb blast ngamikopi ndo ile yo ndene kenda yula neki aka ibine kwa sindi ya inoka ye inoka byo ndo si alikete yu neki aka ka compact ngakeke bunde ne kaineta ngaina nayo nzomete ba wae bukune yunenda yu wesevya yu ne bya ninye nine tawathio lakini iwene lakini wenda wewe yuni na baba mwezo ndio ko buta baba bandu abine ukambato nikaika obuta owe yo na tomo salamu obu nita wakase wa mwendo wabikule na zoke na thauka kambu ndigwe yumwe yosua wakwetha ina nena radio nesu yeah twabiko bandu bangita actually ngita na imuthuku muno byo my brothers ala long ungati Richard na wakatatu etwa junior
katawa eza mulolongo azuna miles na gitioka kula kutenzi ndo abantu bokiwe there sei nime opose kinduke kila mundu abaenda kinduke sio kwake na wathi bindu bioneka mbiko wa tuika mwini ndo eza ape mundu kukunga wethe imamu ndio na thibyo moyo ila ngitawe wethe ila na sobisi atu baba ingi na thoe to kuwe cia usobwa no ibese sio kaimo cia to langwa wethe yundi lakini ngutonga mubyano ndo ngitaya mbe mamu no mesio mbuye ena mzee ya na imani support ya yuna cia yuni mesio mana baadaye ya yugo na mbe nina aya ndanzine be na yethu kisemba dizia kwa nuwe mwana ke uweta ni wemenda wa kwetha ya echa ume Kativoi nina kuniwe ndanzini yake ni school ni mbawanza siake siandinie nundu nyina imunini yo ilika ando maya ingi mamumbe ba akona kila buta ndanzini ya Kativoi kila bukita wa eta wa mesoni na netanebyo ayana kuna wathi wita ula sabune iwe thia na nguma muno ina asia kani bide ba school nzembe ngone mwana usundu akona butawe ana senze na atile na mubuto wa school lakini bayo lo ne t-shirt ayuza ila no mangane etamaiti no mokengali sita to umela yekate ibune bo pamba wanza momoni ibangete ando nati niwo na yese ne mutene chao ba unzebe ne gwa the la nyona ilika ndia mona ekani lakini ndia zipole ena yuni bona kuye the nambe ya komi ne talent yene kuna ko wethe nguwe kaundu kukanga inende ndio na Kenya bitana kina Kalonzo buya yase kibela kwa Kalonzo unjambo ni school ando mazombe ndio ni betisia tivanda ndio na kweli mo no muninge usaiwa tawa ene ningwenda imbathi niona sio no naandika nambi andika siakwa nambi mbathi siakwa siambe naandikita ni form 3 ni nambi kuandika mbathi siakwa yeka ku copy wathi wene wazi watu no kwa indiana niwe sio yuna tunondia isolika nondo nyenenda umona ni sembe nivi anatoa kwa maana kero ni mutabasia nyenenda ko thine muone ni uwe mundu ko ni kuma manzala undo sienda netie ibinda yeye asunga bingwete sati na kwa neki yao uona mama muno naenda ni bingwete andi leo ba misivi ya tone yuko unye ndia ndikuyenye ndawa na amona yina nyene sio stokandia muko na lana ino maimbia ukela tothi na tiniwa bawe bana binzi wandu andateka ta itano ngomoti ni anzani wipole yesini muteka ni chola kini ndo lwa ko ngangana na na kinango ando masembete mali ayo ndo ingiro ndo na ibetisia bingela ndo mumba za ukawati wa bingelo na choke isemba choketa kwa Kativoi nenda uju ndilika yo ndono inenda una ine zaidi akayuo koka yuna mbea ukea ayo mbabisi akwambia no andikite video wewe mwezi record badisu una sina yona yo sio ba mabuku meobo lakini na sina ni wa simbwaring pio ayo mana isa yo ni tona kuina lakini ngaina kama nondwa maimasu mayata material sino mayata mayo but you nikireta ida ni thwana mbinge ngona yu ese pe ngote kiona ida wa miendete pe ngote kiona no mbaka ngaro kia tukila kikuo ndo mala na mukaliani leso yenda pe ndo dhawo yenda kila kikuo tinacho imba dhisu kila na ineta nila wenda ukaini ya KELITU tuendo toko su mwalimu obwa vinola we kwenu na ndo ebo sindu isundi na yune the imba niona sie ndie muno ne binda but iton bingine tho anasio aya tusiozwa baya itina kidogo lawa inawe nyuno kendo ke umaya wakwa ula unita watake kino chambe ai mundu mwe ya kele either like sita ngui lawe dia kutembwe yisi oleka ngila kininde twekoyu wethia kutembua ni mama enda uko na kilume chako ni wa kwake na you I think we athi ni anyinye no kinondo ni gwa na yela ne so meet na so so akwetu na nganga muno nake na mango yuma ko yala mate atangie muno pe mwana ke kwa maana niketa Peter kana keta akawia no ida yukate katelo lakini ni kakanda banga sia mundu mebinda ambia ninye numo siendela siende weka na kuweta kindu kekethiwa siendu icio nde na kwika lu yukaambia like na ni kumya wathi wili na ile to ukethe yo nota uteyene ni wesinwe
iyo mawa kwa ili una enze animo ani atona kuosela masiana we muingo utuo kasiana na kyo asongea na kithembe uko unya na alikile mwana nusu uko kubendo sunu wakuma before ni kintu cha kuma tena ndiye za kwasia kwito yu ndio nao tikwe kuthia ndo na kwa nini sio na siana sia kwa ilani nasio na twele lakini we kama keta princess mutheu usuni ndanza onaena channel chake ba YouTube kwa hiyo usuna kenonda kama yakwa lakini nene ni kintu kikaendea akala kangiketa wata eto Abigail mwende so warokeja tukegwa moyo ayuyu tushogo ba yende sabali yakuya wathi warura byabo u ngisenda wizo urajo kinwe tusongete ikitambie bandi no story yakwa manyara no wine yuembene sabali yakuya akuka kubika kwata wawe sole kwa divodi mwani kwa indiat uni wabetha bekao na before ni kusonge unenda unena peka pondi kepa ndienda kaimbeta nenda utabia ainyala mekuya na mashambiki na mimbi mundu twaitwa ni mwini kana mundu sete mwini wathio wethwa stage ina na sina pei mwethe na cia muno na nibo mbandi mbingi balukela stage ya mbe kindu cha mbe ni balukela ukethia we wokela we umundu we mwini no yawe na twilo tuko theni utuko kometa no ya twindo tuko kewe kambiti ka kunetwa ba kewe to no sakasimu ka record like ndo neka no record no ndai ukaine isu stage no mbaka with the women na we mwini with the wana wathi wako ndo twana kukela we andu we mwini ona yetho kuna hata ba studio we ase we mwini no mbaka with na kawathi ka icho naona alama to kuna yame yo with ya mundu cio wathi isu stage number 1 pune woka oma no nine nye number 2 niyo yetho aika umuno ila wethia pauni bo wenda yu kusobia pasi foundation ya wathi wako baloka ungama uni bo ukaukeethia mundu no umya wathi wenda we mumesio we na umesio stage ya kele ukaukethia no umesi kibeti cha kuno gikumesi gikona ukona mbathi kabika nana kenda tuseti 10 na ngaja tona ile unengete ka 12 kwa ukibeti cha kuno kiendelete ne kiona onda kaumela no umela ka kele kanoka ba mwiso lakini music undu woka metoke no woti yake wanza metoke yesaka no elewa undu alika metoke ba wazo kunia mwewa ikongene no ikuo kukala isi lakini kithiane ukuna ukenda ukomboka ukonzala no kweza uko abuno the na nundu walikile the na bo yuko undu wekala stage ya kele ni wa mana kwi Mombasa nibo beza ambandi wathukumethwa amemea na muthukumi no wai ambandi na jole be ndumata makuneta to set ba mutawa ise muthukumi nyene waitie utawa ise muthukumi wa eso pala mwebetwe na nwenda ukona wathi na no andi hospitali umane sindo isu bini nibo yumba ne nyene to po with ya mimbi ni polo ndo mweta lakini ni munana wakwa muno aita kalandini kalandini no nete stage asiate no nabeti number 2 you 3 pa ukaukethia wemba ila background yaku no amba umebanga wethe mundu Mombasa no kwese kachano nika ku YouTube nika umangilio mwe kengokelo bangili 20 followers yaku ko une wesewe ukambo ndanzi Mombasa ndu mo bubeta za yunipo nenye niende na wangane abu nipo ukaukethia shambike kwa tawe mautubangia ndanzi niki we mume mabiza mabu ya ma mimbi makisinga hiyo mume mabiza mabu ya maji maniki we modho wangale niki no mundu nina ni stage niende no banga undungali ya kwa baleka ungama itone stress yunipo yundatikane shambike uko kelazi mwana ndetho ibanga ndanzi akunie ndi maskini ye sawa wanakatiwirwa comment ko uwe ile tezo ibanga semba ile langu semba metoke ni mmo metoke asiaze mbandi mingizumela na 1 na 2 inamba ka kenda wethia ala walikile na thina no woko uma na thina soma na ken undu ambio no yake wanzane kiu aibangethia undu yukwikala undu alisome tukuthea wametoke number 3 stage number 3 niyo wethia paune bo ukausobia wathi mbesa sikano elo yuke the we wathi we na gwe wa inye lakini wosobia mbesa hata ile kengusune yune bo niendete nipo yuniendete ko yuniende no babangia baba ngamanga nako na Mombasa no nume na kakale kako na tho wabu ni mambesi no ka radio ni no usedia hii ni na maringo no nuka ba ukambeta ndienda ko hosting kwa we bete chao ndio ko ya miobumana ngombe isitwa ni naona no nukie
yubu ni ko stage jao number 3 number isu iyo ya uwete uwathi upenduke chume kinengo chume bangitane kelike mubukoni yu number 4 ni bala yu wenda ukesaidia ndo na stress ku maintain bekula kweta ku maintain na withe lata ndukangoke imwe wingoka we bandu kakumbuka wanabo mundu mwe withia we wangoka lakini atie kindu mukamweta so onatebo ukato utondu moyo waendia lakini mwile weta school yake bana yani pauni bo ilambesa wibendwani hata ikakwate au teke waendia ndukamina wathita ndiweta mundu lakini pia ndono neta maimina na ukethe mundu si wabumita no muya radio ni ai nguma mbaka ngale but umunde ukalatia kitolopo kwake kibo hiyo number 4 na nilo yuona nicho uona Ken mpaka wa leo kwa industry yu longi ukitole umni kizungu aketha kwa industry ndo mama mweta mwilo weta kiembeni kwa maima utakuwa unaenda tu hapo na embwe santi inde tonzio bali weka neta nundu nongita kukulia kulu yu akavote neta beauty netene sio kebana ni kwa US kwambi yata ndia si wadhi wako waina kaunondo na kuya sei mwambio ni musei enda kila kindu chondeke kisio kwake ona kutwa na tola twako mbesa kwetekela wetekele sieta wanzangili but for now be mzambe change yekindu kiwethe ani kioneka ni wea oise mundu utakatombia dina ngale mbesa mingi oise mundu tamaima ni millionaire Keni so watu wameanza kuona hii kitu haikana no kalikweva alafu musumbi wito na yake atone talent siambe osobi wa school tene omunye gaika na sobi tene mamu yatha manie ni mwini etha ni mechanic yaka wa miyo tene power songa bwa whether ni wambo ngathikuta lakini ndo mendazi mithendu ike pastor ni kalekana kanjira nda kaumwe nipo pa ina challenge kiwethia mamu no kwenda kena mzeno lakini wethia moni maele awo metoketwa saunena ni makwata si mamu okambe kindu kiwona wekwata ni nacho we school umela na mwe mamu no ranga mina ani kunoka wathi nini gwa ambathi na nesa muno bibi wanda ambia lakini apinja tolia wona okie na mina form 4 na join ni company wa Manzoni ni landscaper ku na so tu ki head gardener whether union ni maungamete kwa muene pau kwa ina event ya una watu kila department yetu kindu cha kambe waeni kwa yake na songo akina muthama pa yandu anene utawasters ya tuika nondo ninye nungamete department yako acha na ini wathi yake ni Maria witawa mchangwa njembe si mkulima yule na winie na ini ni thutheti ya thukumia la mundu ni wa PA na enda utuika accountant kwa kwa no begu ya Anthony na ke accountant yani enda undungi unene gardener yenda thiba yetu ke PA yune na mona se kila ukwatela hapo kwa kunicho enough usuni wabisi wako yuna inani activate wethe nyine kweta mic ni neto wathi ya mchangwa njembe lakini gardener si yakwa ni si activate hana pa yembe nimeona kama ibita chomele ibita bibiti ni pumbe utumia osia sisi hata Christmas musao ni njirani musip asisi anewa amina lo wanengiwe mic asia ni wende kwa department hizo na actually atonenge say 40k pia ndo 20 tuyatuane tamothenze wito utwane wambanje hiyo umeama kwa latu asiokie kwacha ni ndika briefing ya kwacha utumia moyo tawanzivo ni wana kuitwa mbeo sikindu kino ngora na kiro twayo ba sai ndo ba no hotel ine na bakaendea na kukasindu awe koi tukaunenga tukausange hivi ukathi ukarekodi wathi umwe wako na sendilea na time ni na musala yu kitobika manzange manenge kila mundu mana 5 na semba ba kwa mic mteja wa mulolongo 110 na ina kona wathi weta America kulu nongo weta mima wanjeni na Freedom Mutheu semba di anaongo weta ameondoko mbathina imbathi suna tumiyinya kwa ndio ko likapikwa music na kitu ya mutomia we anapo sesimu yeye lawe kalile we eta the ipa yo ndongo weka atomea ma sister make ando mama nanga na atomea ndo mato mota na atoma ilana na nda utata ambia no sawa we no sawa lakini usopia we yeye na atomea ngia ndo neno kata wange the kutu moda tuzine tena ya kai na tsira bana ngewe mona ambe nengo na kasindi ka ngamwe
tuzinditio na tubaba ina ndete yetu ile ngamutwe ngona na umama ana tano nethia kaipandu ba no be bandu bakotona koza chao yo nazio kina yuko na yuathio wa kenatwe kecha bete twa Liz Koke yura na ko ni ndi we radio yu nambe we netwa sesa ile ingi ndio wandi bataisikiza cha mungu ngewa oka twenda ina kumabuta wambe olikanele na umya kabisa kambe ka video wewe yini menani ngo katonenge pusho dime kabisa ngona menaya sange embeza ikapitukia ngona ne kondo ine thia babe be sa tu no kie na resign we yu akola kwa gade na resign we lakini ndia resign kwa thoku wewe ino best ni size lo butu kanena na kene mu na nena bata na kwene uka kwa unalika music ni wewe yini nipone hiyo ngume kila kindu chonde kwa kamba music usino na register YouTube story ya kukwete muyo ni wathaiwe na thaiwe but whether you get micha na thaiwe late na thaiwe late ondo kuthaiwa kwe meo kwe meo lakini ini yengi wona yumondo idia kathaiwa usaidhe we bawe muthaire nondo kwemea ando ingi mona kuthaiwa kwitha na kibeti ni batengemea withaiwa no yuko uno mbaka ando azuitha wena mona mauthayo imekala na mawitha usima ikakwa na ngenda hiyo isika no elo ela na simika kwa na mukamba tu tongene nese iwe asiana na tu yesika mundu mukamuito ndakuania iwe amaiti ikamba manyaba yuno na rajie la kwa na no monde ndayo no ikala na mauthaia pau maika kwa nange iko ninasi othaiwo yo imetoke na nichona yibambe ukabagwa uko utemu thayo muzamo ni othina muno kaona ando tamena kimena withwa yani no tonunga lakini wathaiwa withwa ando na ndo lama ukwekia thinani ndisika no elewa mulebi mwanzako akona kwendete vyo but mundu lo kutethia ona winunga ndayo enzo muno wathaiwa wambewe nicho yibambe ukabagwa na bado na bogitwe bado ndineza ukuna yini nene na thimani isikana wagondo ne ya twambe maskini na mundu sa ugweto niyo mali jemani nizo ni chao kuni ka konde no sie bando ni koni tha yuna neba no sola wa ba mutongwe kundembe kundembe tangathi maka ku yetina kundu kusio ni muyani ngunyoke yunga koma ibelane na ikwa radio no na balamba ndikunia nondo mondokise ko asali kumana umaliptini ba ondo nguiwa nayo tombaka bani bwa ni muyani yuko ubo no kawathi kaima ka bandi na sengumya masembe maumya ba aini mo kamba tuketa ukopi mwanza kondo ona kalata ke uto isembela wichona nzembie ndi maskini ewe nene ndio katatoka nimeolecha naye kwa ikasio ikatete nikasio lakini kalikuwa naye nondo bila mundu wali bali nizidi maskini uketombe wake ku alokia mundu muku kuliko kumwe maskini kugonja by the way itroka bwika no sema kule ba Facebook kidogo bali ziakwe wina reality kana wina badi sia kwa mbinge nina siendo siethetwe na kine ngondo ese mboka mboka ndele wangalo tundu twiba yote enu ngionesa mbese uya sieta kunda lakini ti kunda ndaibu unde niwe manana karoti sibuna kitongo ukube tuntunge neta uyo that maskini uketele isuka nayo ka sentence yo kamwe kane chongere no nande uthina by the njongere ne kukuna maundu maingi monona kinege sa so yetu imbugiana ndina ibando naike nini za ukecha ngona ndomeana matinga ndunga kindu cho kweli mwega ndegezewa nika ndunga kindu cho kweli nondo nyina school ona yetu mako ma school ni mataba kweni mwalimu alimwala imebo imam zomela amakewa ethewe no watu theka nande ka in school mwalimu asomo akendo mbeta sisi no kweli ngiteswe ni bwao ngamebendwa ngameke ambaka wifi kwele ngite lakini mwata omwe ndiona uchonga ukona andu babya matinga pazo kali yangu akupita muno pyo kuwe kwa mbali ndio kona yana kingolondo lakini kwa maondo tengo we agimwa anyway utumandana ngotwa muthena na nutuko anyway ni sawa ameka wa Facebook nyene bana theka na thika mwiso taambia ona andu mabya matinga achonga saini ngabiti anzia ndize utsamoyo ibatengemea ochonga wa thezi ya njonga mukathi na ichona kila cassette ndimo chonganga lakini njonga ndina nitunga wathi latest ndiaze mukokani museo but njonga ila kila wathi no mena nana ni njonge machonga nana kwa moyusu
Mundu kila ichonga yako juma material. Na wewe anachamu twene yeba. Ila yeba ade na ne ba ne so bita dika mine no se ngoje mina nai. Lambe ya bwana ni yeba nzembe ta dika uko mina ko. Ile ro mina lambe ni saini ina yongewa. Zile wangai. Wai mwira nya chonga vendi na like ngoyiwe kaenda yangu. Uko manjine kani we lelo ne Mombasa road. Ndo ile to mitwa. Kwena sawa no ande chainde. Nai tene ngina we yakwa yoswe. Niyo ne we amwela ndo mathekete nondo pe muzomo olilo taike wa Biblia ne. Ni mwathime ula wete kasemetho imotani. Kuliko. Iwe zaike we bukuliba. Nweza mando kuwa mwezo hizo kukundumetho amani mazoleta mabu. Mazoleta mabu makabiswezio kweza ile. Metho imotani weteketie. Wele ni the kasiano neza imathikone ngathechwano makola ka ozuwe buo nowo. Ndiaze ningi yako no. Makola no ziwendele nowo. Anyway, kama Facebook uko kwamba kuleta wa mbekete makulio alawo wawe ndo mukulio munde uko tusongia wesoriele moyo mundo kwitwa Vicky Dancon Carlos zombe treva kabisa tawa sana iwake beka Prince Ben ugando wa mathekete niona watu emoji twebeka mundo kwitwa Faith Mutani wambe akianga swimming itangete niona achao Tiana ando mavya maloli. Ala akaduki akamabuki. Emba numeremi. Wambe tipia oye waya ni wadi ula akelite zile waya. Waya ngoye ya chongo. Anyway, Prince Ben BM. Wambe ai tawa kilungu cha 100 na muswa wangili ni mwadime. Aba ritiki wako ya mapune. Ntele kwa mana watu kwani mwadhimu kwa mundu takasemetho. Unaona iwathe kana ona tometho libana se. Tonongelo matuku ndo nolaika ndo ina koke okutsumbwa hapa. We kamani ilumaita ya kiambo ambia mama nosiwe na una na itheka inge muno. Thank you sana muno kwitwa Steve ngene wambia kede muna uswa o muno mukole ni mwino weba ukamba menta wake nuko tusongia muno kwitwa Stanley Senior ambita ngeve si mwana si muna wagwa sana ndabita mocha riata ngeveti lakini ndiye ndauma muno tani tumwita muthikani ndiye ndauma ni muketha cie wezi muketha cio kwa mbali uzende ndo uyane ndo customer uko ndo mukwati baza ta mulo ezi mukwati ya mbali ta mulo ukethe ngola wani kikutwa kikidwende Anya muthika ndio mukwati ya mbali ni munana emba ile kwa pio kwanza pio mwana uzi bara nake ndia mukununga mwete kinu ngona lenga lakini ndiye tio ni zie ndo uya na you know ndio amo kuoma muthika ni newe ndio amo yokuoma oda wawe bata da kutakine no basa mukwati ya mbali wao hata me abantu bemingi ngala wi hata mamui ikoke ko Nicholas Mandi wambia malezi ya KV akianga mwana sine wae manda mnukwita mwenda menta wake nono ngorajia wabina Winfred wambia mwana si sawa kabisa Steve Mbulwa wambia mwana si nonge huo ukite eza wive sawa kabisa tamo. Thank you sana Boniface Musendi wambia tawawe munaki vyako ikia vitivyo nondo wa ingoyiyo kwamba mto wa chonga Kimena Kenya wambia nendete balawa asiayo akatrema lisi na ivanga Sio kachumbari wathine no nitha ndimone ka usuwe tha serious muno nime onailoka ndia kana nitha ndimone ka usuwe tha serious muno no wezo bikabandu bateme wakitimba no mbaka okay imanza itha usembe tukita usalwa ndia tene mweku lakini no ni mwekeu ndakakwate mabina Lange speed wando kwitwa Alfonsi Mutisho wambia mwana swe anezio banga mwiso wa ndia ni umuyandami mala
Ni mumachandero ba ukwa naye wae kibeti kina yani kitabitha na cia kendo na yu ona inya kwa ilu inya kwa ndeza ko bitha kendo au tabasia ukwa bumumine wetekela nole soso akwa yula mewe andie soso ba nene na ukweli maitonde kendo yani itheka wona winake itheka yu kateto kaka na tio na membaro tio neki aba yu kuneki ai ni catalyst ya chao sindu isume bana iko mana inge na mwae ne mbandi mengoma ni wewe amatilio na ingibyo yu ba na azia ko ya ndia ngwa imala na kuesizia wenda umanga mundu ndio muneke ndo chana kekena tumalano yeke tobute ndesa eno kama yu na ilaona kila muzi we ndia atenge mendia class keva mwendo wana kile kama bambe ndaka okaethio twa soko na kila muzi we ndia lakini vetengemea kilasi cha utundu uwe kilasi kila cha ndia anyway menda wakuno wadi no kamba mama kwilo ni mainge wadi wakwa nenda mbe mwana keone kuya katibuye ni ya aimbeka nesa naona keno noni mpaka buni bikira onesio comment yake mpaka YouTube ya comment no na ba mundu nganganite nundwa nini ya ina nesa nyenni mboe kana ini ama ina ndukandia sia KELITU kama MAKUENI ngito iko na ndia sia KELITU kama MAKUENI ni ina mboe sia ndo alama mbedukezi babu ya mtu wetenge waika yaka ne ana mina sentence ngasiokea wanatoe sawa bikaba wadi wendani kata uno tuandika ini soka ngito jito kelaza mwalimu asemba ni atoa anaona uambiaze ngito jito za mwalimu aze ngito jito za mwalimu asemba ni atoa mwalimu asemba ni olo kwedukeze no mboye kero chambe nipenda tu story tuinge na kuona ni ondo akili ya kuye chao pro na kuandika kindu iko unye kusiokea ni nendeye ndawa kwetwa apitaye mwana noeleza story mbinge wathini umwe ukethia ni mwegwe mwena kamuzoka ikalame sana umwethukeze lakini kicha wathi wa second na nini toka kama ndisiokeo bane sawa ene sietwa ni wothi mbe bantu ndo bika ukethia na mbeso na subia mwete chabati tikinungita nesa sawa lakini yitu mandezi to nini twendo toseo no lewe ya yide to mandezi to upcoming tata wandike okinduke seo wizethia na kutwethukeze na ndumi na utoziokea baya mwezo senzi yokanini wizethia twina mitindo ndo mwa KELITU kama MAKUENI KELITU kama MAKUENI ukasia na mwethia mutongo oumwitu museo mwanake ndiobethia wathi ndinesa weleseka na pesi mingi sie kuonthine natia kaindo kuivo ngwasi yine ndie chao meno wetha muno emenda wakwa kiwathine nondo nini ya imbika nesa na kwenda ikala maisha alama ke wo mwene nondo ni wendete ona kikithuku wesi kithuku bomweke so yaketekela na esi kizio no kamubata ikau na wathi no wake kana ndanzi sia chaume pala nesa usiona ninienda nina mwana ninienda which is yubala ni biketa imbandi ya tawano ni yando ni seo thio mbandi nenge lakini emo nana nina ile to thibo chaume ndamba ndanzi na wethianga ubita ona make ni mambese ni munana wakwa ni mkirito mwenda yani kwa kuve ndo wikala maisha make pure ni mwende tu na tukela twake twi moyo ndiseka twi moyo gobe kindu kitha papa atini ya wathi ando ingi mona wathi ni ngita kana wathi ni wathi wisindu mbingi nicho withi abe mundu kuna mbenzi musio biweleto kuna kunia kothe lakini yanganete yakone solo nikenda utiko kuna solo winete no izo yakinengo cha ukiva kithembeni ju welete mukuni museo wa kithembe no yiwa kama ikaku uthine aba umutungi museo wa wathi ndo na kuandika nye ni andikia mwana muziki neno na mabumete ni andikia mwana muziki wathi ukenda wina nyene ni siu but isa hivi ya nondo ni endani nitwike ni pro kinengo kicha utunga ndichananga ndimambono kuna gitaa ya mbeta solo sita ya mbeta kitema chachondo no kuna india yapa pandu banga kwata point ndinla si second ya Maria si ati ajui ngita anajua lakini kila chake weze cha kuka na tukelwa mtu akatu kusubia mbai uke koka anakuja tu na hiyo na kayukusia na ikaongela wase museo na ikaina nesa na stage museo kayose lakini wende ndo ngangane bae akamba tokitwa anangwani wewe na point zio napa kunete ngitanu winete uye amba kuichanganya uzola kana utungano ndo take time mbingisi ya kwebundisa ngita nyomonde nokela kela kwa changa education bitu elangeni nasiba education edume ona nenzi ya ngamina kaino na bikabala nendete nezo ane bukungosa ngambe kuandika kunondo nesenya ni mwandiki museo pio ni mwandiki museo kedo nengitajo nene nambe yo kuna ngita stage dinako yetu waso lakini ni kuna nese ni mwandiki lakini party ni la kwa music nye ni mwandiki musiopi wa kendo ndo nako kuandikia kithuku
Anyway, thank you. Baby nionge bai na kwake maybe. Madam wala na ini kwake la ni kwete kula kwenda omana kiwanza. Madam wetu wa Liz wa Mbione. Usine na thukumia kwake tia ndao thukume bine tha manzo naenda ila lesha. Ai mundu waisa unaandika uno ndio nayo tuko ya band. Ya band nye nimbina muno kwethukisa miao. Ni ala na thukiangisie muno. Ona ikumia yetu yana. Pembingi bunda vandona ditona nyindi thukiasia miao. Yuko ona amba ibawazi amia. Iyo aika nyini ni yandie mwa. Madam uzu naenda kumiele chao feelings na jamaa wetu akina Mukelo. Na akina Matoba mainenga ngo wize no nkwata kama ikibunga ine labu namba umanayi mundu abye hata ngono kuma mathima kasino kuma makokelo na kindu na mana kona siamba ndio huo ndikuya aba imundu na kuya yuna athi kwake ngathukumeku lakini mundu wenda oga yugina naku no aye nenge ndio na makwa meandanye na makwa lakini nina makwa yumeandanye yuki ujo na kianye ju nendanye Ngai enda sindu sionde sisi yake nyine ndani ni thwa nitona kuandikana but nyingite kuandikwa when ukite kuandikwa yuko maisha mundu wenda yukuka pala umuteve na kwa jani na kamana nikili nenzi yani weka mwana nina kwa kaambia kaendele na kitwi mekuna mwe kaambia ke kuna rhythm na kaambite namba kaambia ngakwata mwana ila ni na ivezo nikeke hata onikete yeno sanundo ni sundu kuiwe baenza wethi angi nimezi ngitala lakini we mundu inota yaibika nyemwe wakwa ubuya wa mwana kionge weta bosi ungu wemi wakwa lilo tumika ba sasa ni moko nyeni uambu ni kizazi kwetu ngathokiwa kuliko kuonza ngumi kutila kila kizazi meva makosete mundu we pe andu menota yaibika like tawsters nina utanuma thiko nikewika lakini ile mukuni wa muiyo wa solo ndakona wathi ucio kewika lakini ile nyino niwike mundu nyinga ya neta kiu twaiwe kila mundu patila yake we Ewe na ndeto nzio by the way. Muno kwanza lo wethukisha. Nunu kutongana nde. Muno kwitwa Peter wa Matavi waambia muulize ile tax alituambia ya salamu anaanza kucollect lini. Kutosongea. Si. Sungosa. Na inaambia by the way. Kendo juke numa muno. Ondo baike ndo kuta KELITU kama MAKUENI ngokela o mundu ngasia. Izenge ukaiba uyuke weta mundu esitwa ba yuba ine yo mundu kuipwa no kiasia. Kaze nume nuke weta mundu like Franklin Kasia ni boss ya kwetha na kundubai ina no kamweta bana ndisioka no isembe siana isemo mazi seju na ile tomweta lakini weta radio ni wa siana sia kwikasia no bwana wikethwa aina na mwana atawa ipata na wathi ni akaliana alama agera wi kijana Simon Maweta meo bomba ka wale ona we akuma yabutwa no Maweta wako winzukulu ikea wanganena ina mino thibu saithe nina utumie ngethi ini project yambie wayu isemba kwa mundu longe wabuma nange makuya ngethie enda ku TV ni motongo inda mukeni ngotomia kinu kwa ni uyani eza pastor no kumia ndembo no lote umia ataguo bona abo wazi umanewa yuna baba ngoza koti nimeye kila mwanyi record wa kwebya ngili ndio kila wano kila nazenganyo angania wathi muima ngunita wathi studio ndo betha beka obayo nalela hapo na mundu zina umala imbia we wako iseka muzinga kebo mama tana ilame okuya mundu ilame okuya okay mama na family ninasia na siu ndengemea school ko unengwenda undu wikala momboka uyiba rent muzia izio uyiba rent uke na wagethieta ukethwa wese koti ni zira nengi mama tama kwa makaibiki yaba ambia moyo ambia moyo kwanza koti manete ka allowance kamba ikalela ya mama ikale deposit matai anyway mundu kuta uri mwako kila mundu takila chake wambia walifanya nini okay sindi naenda wako liata princess mukoni yako na ngitale ba nokuto songia mbele zyange vita vya brone ngutuma wote muno eto mbenja ka Ringston kata wa Tito Motoa ni your brother yeah last born wetu yeah bakatano ambe mananga muna osu ninde wa utema mwenda Motonga wambia ninda wana tawa
ya mana wali kanyama zira zineza actually ni school neta wandawa nuna songa ata kela ndi kai kwitu kweta watawa na sio tu watawa musuma yeah late ndi yando ndi mwera nondo no amboni na no wango ni solo yambe cassette karaka kambe ka America kulu no wango na amboni studio tai wanga iba isi ya 2019 yeah 2019 wa chombi kala chombi okay sawa sawa nanga kauka kosa tazikizya ngevi ndukataye kwiwa nundu ni ukwete muno kutukeja baule tione ndikala tokegwa muno kweta princess Anita wameni muna uziwe mwana sawa kabisa kararata jonjo kabisa jamale jamo wambe ana leo chonga niwa ngwira nya chongo James Mutinda mainge kumangaliko sia mulolongo wadi kuona nakaineti tinia muna usuni pata na wadi wa Liz Koke useta wa Frederick Kamote vile wadi pata na wadi wa kumuno John muli amede mukulia na aiwa fair ni ndemu inoko ezo ya wako ezibe andoe esindu mbingi yunde zonde yasindu ezinye onambeza ndunye ngeta kwe yewa yende ezo ya wako ndonye tinye ne dhanu metia waleta oyana walodhi ukomo yota maimo madhuku mono yumaluka kuombaluka ni yetembu kuombaluka ni yetembu muthei mundu akwetha ire wende maimo mako sindu cia kwa nigeta onengo ukwe ni talent ni mwandikwa mbe sawa ya fair wako nene yeta nongewe mundu ambe nyendia ewa lakini nyene saa neza hita yule na mbeto omunze no nayo mulakini wambicha ba wala wende feeling toeka na fair wa mundu na you azai fair gundweza kuwe nundu wa maimo nono ne uno ya muno ndizika wana mukunyangita ndo wanza sesu uwe tio weze wa yuke na fair yu na we bana utumwa kundu kutatu uzi agwimbinge thani siakwa yuko une no muno kele ndizika wana na mutunge yezande kuna yokela maana ile makothi uma ai ondu ndulazia ndungete material makwandika wathi ne tilia ndunjongeta yue ngwizanye bukwa ngwizanye mundu kwakwa no weza ko mbira tu pesa kwa tuko maneone Dawa kwa tezo ya mundu nake wina make kia kama nake na ndio na bune bikete yune mundu muima yo no kandomya ni kwa tene ngwe ya kanoke okay kwa tene ndo mwe hata kanoke okay kila jana ngamo kama nenda weto kweli umelela mundu mwe no si alika lakini ni nakafuliza lakini nenge time ko kama thana mona na kile mugamo zungi ndenda kwetela kama mase kuopya uweke ndo ukola mayetela nitukitonge na kyo suwe kutumita imana uya ibanise kitendo chuna kia kuona ne wiye we nanga disi cyanywa kiyo nicho ngeweye onane ngwako na kawathi ndo uno no kawathi ndo aye okafea ndo aye fea mono byo akiwe na story nzoma mwendwa Eric wambia ni amunauzi sana ni senge songeni alafu hebu muaski wobi yako wapi sawa sawa princess temwe kabisa au mbele temwe kabisa mrembo mananga mwana zuno komboa netheka ugando ama thekete muno ebani muremi ngoma yake ya ndoto nduku ni bamba sana ndo kwetwa purity kemoni ande akeja tawa muno ni tawa purity kumangalikosia embakasi nipata na wadi wa Liz mumo na ringa ndiona tawendo kaini kingi mwese muno shabiki huyo uno mwese okay sawa sawa bina kwa mokujeka naye no kwenda dancer yeye twenda nenda launch ndi maskini twenda yutumia visa ya ne pekele tuketa wa Kate tendo kongala tunge twile tumia visa seo ndo wathi obwa ko ningo ninde ningo nenga no namba nebanga nemekuona acha ndiye ndethi mu no na wathi wetha obwa lewe bwa mboa tona sorry ne sauta mukana lakini sensitive ndoku nenda tonenya na inya na semo nya muno sensi icho na mundu ikuna it na kamba aini ya kamba muno nemeobetia ikuna it wewe waini wadi wa mwenywa muno sensi ngete inye ye mekuna it na mayamba yakanago wona wathi wose wewe ne it enda umye bisa nicho na uyekala wathi na gone wabuma kila bandu bonde woka umye wathi wethi ndo sinda undio ndo ando mambo ekie na mwana musiki ongea thia twecha TikTok ya nanga so nienda kuna ndima skini yu mungu yu akeo kabyo ndo measiona either kaina imuno lakini chano chako eke nini but ni wothe ndiye wathi wako wasibu huko nengo na bisa yu nengo na twele to se to songa uno enda twele
twelo bunda kila kindu chonde ndo akamba ne twithire tuyumesio teo mona be ome masungane za muno byo ndanza zinzeo muno byo kamwana kaje Dr. Mbena nino akasungira tobese uku mundu zunga ino ko mwathima kosa kilangaliko yeah ko iwe ndo bulanya imwana tu bari mbani idea nzeo kwa idea jagu nini na neza byo wa bulanya no yada bazio ba idea sindeze nikyando ngimenete isi akamba mendete akamepata na entrance tu ilike tune ona ya corridor nona ana chonga hiyo nona ba kena magi bagethwa toilet pamwamone angali kwengi ile kuatumia uweze no andwa imo ama kuyame kanisa opu lakini andwa ingi magazi tokia ba Nondo nichona akamoneka ni mwana yutu ana tutweke kuone ko ona tutu ikithio no ene no tweke kindu kingi twelitu nondo nyino niwe moyo mwetu yakwa aisungia akothe kundu kwasa akitwenge ndo matumia ba wathi no kamba petu mwana tosio tweke matumia meoka ba ukamba tumapula ni tona nione we chao kwa kila mundu yeah nondo akamba manatu matumia yetu akamba kuoneka misunga bunu ndo amende wathi na ile alebi mayenda we chukwa utubula ni ona omeana mo moneke maisunga TV yeah icho na ndo ingimendete toilet ko mabulani ni idea nzio we hayo ndo kumbia hii mananga kwa mokuli kana ateswa ingeve sijo ni muli na pia kwa mitoto na kwa news tukiapo alifozi mutisha niko alifozi ni mwezi yo mengi akamba aka moza waiko metha tumoko tubigite ba metha mapi twoko twathela ku nda ome makamba ni mendete toilet akatulatazie mwakini ateke ndo cha ukole twitha tulweko twapi twathela pyo je na ateswa lakini ndise kani na ile tokomelesia bao mitandao hii na unajua ndaze kebeka ndo newe wasia baka Facebook ando metha meanjanja nondo pauno bakuwa ngethe ngathuka yoka ithi yangi mundu zuma atumie ndo go mitandao ni eketa ukie muongo kiende topika ku kana yoka ithi mawe mamba umia mawe musu ingi nitinge juu ambe uya mbubloti ne we kachao pe wathi ula wakwa tena umiso yu mapenzi ya mitandaoni maima methukise meguo ndo na teswe pau igi no getho kutoka nditi mundu na ingathukia mumba na ngathuka kuumite na weze mundu akuumite no abebi wewe solija kisiko umukena no kuumite na mwathe izu ya kuumesa ile sai thuku no ka kuo kwete ubingwo momo itete kiateka na ikuye pau weze police case kula kwera noete kaka ino njirani maono maikita usema ameua msichana ameua mitandao hii mbovu ambao uchungu za mundu akimwata wani wanasabazia zemba mwana wanaisa zemba mwana director wakwembia wadanga zari na zemba kidogo ndizi watu ya waando ingi mando mundi madegete muno umetichekesha sana ndegwa muno ni interviews anyway tawandi ni wa mitandao tukwetana ndo mita Tower Stars kila bando FB ni Tower Stars band and comment isi ya FB ni page yako ndio alita ngokwate kidogo ndizi ni no ni singi bet yeah Tower Stars band and comment simbi ngwangi to mingi wabingwa petu Tower Stars lakini ni account yemwe ya kwela ndomea but you like main ni post ya kula kwe toko na maundora taila toka ko ni su ya band and comment pe YouTube ni Tower Stars band na kwa dhiko akamba music Tower Stars kila bandu bonde ndo mira Tower Stars no ndiye ndando ma confuse ndo ko ino ngai mwingi wa mitandao na YouTube ti Tower Stars yeah ndo ni anata minei ana team boys ni Tower Stars ni na team boys ndo ni zenga kwa tuma kama either wandike twandi mwitu si wa Tower Boys ni mbwe ya ni Stars yeah anyway sawa nenda tuminukilie nenda ngunengo ndatika ile utomengevi kidogo kwa maybe ndi tambe ndi ambakolwa nindeleba wakwa nukie na gaba eta waiwombi pe muno negwa kuleba lawe eta waiwombi justice ni mwana ketumanite basa muno namba ndi kumela yambe kuthina nge makasema makatutia mambosi ya line makasema anoeta muno ni mbandi ina ndasemba yana kaindo ito share kwa uni choyo junyo munde anange pasama ke tuke nake ba usunda mbombola na nitio nikedie jamaa eta Franklin Kasia usu ni wane na mwete 9 ndi maskini Dubai
na Pili Kilonzi Mulei na ke Japan ni musembi ne wa utomia bweta wa PK ega Japan ne wa kutomia ben ni wa kutomia bwa au kedeti asoma usome pe MC wa kwito Mainga Douglas mbiye na bya ko ne to salamu na majority leader wa kwito Chalo Mumo naende Festus Kimeu usuni eta kana kaseto yani na kiate sama unakuwa Eldoret na akina Lilian me Saudi Lilian eza we mutonge ku mupea muno nungamita na kwebinda yasa munobyo na Alphonse Mutiso Ndembula angiti asima kwa nasiana yese nemene ba Julius Mwendo usuni eza yakwa atumya basa muno no we sa utembe wana balatwe na balatwa ambe ngutabe na Janet Mwendo ni my mom na kana Abigail Mwende na Princess Mutheu mwetele rupanga ba nuwene na kyake thake ta waliz kaina olamwe nene la nasi we se ibetisi aini sio na the na muno na wethi ya ona yaka zaingi tutwake betikete esietwa ogethia sio na imuno bio sietha mathina ni muno na chama na ichatambuka bana ni mwingulu wa mathika we mutandao no thina cia mwini bio kwani ndapende tu we utambulika na yana cia kweba lawe the mutonge kumbea thank you ngara na muno bali ni waona stories yo ngoma ndebinda ingi tutheke zaidi kwanza na kuya hiyo kila ngwenda pe muni ya kula ngona ngita ibane na solo yuna ndio ngome kona ndo tungite mpaka set ka 38 2050 ko uni ne ba solone ona be masia ngita nini mese ni kuna but nene nda yuba ukamba ngiti ngaliko ngine yano kene mone twese chao tuina time bingi sia ndiye na time mu ndi boneka lakini already ni kwita maka koni lakini ndo ba time nenge kiwanza kiki ngaliko yenge yune mwiki ene sona ti kalaka ukotinda ukengete andu bana ko itwethia na baki wanza no kama mundu ese chao sawa wathira ndu makedia sana ni makedia muno yana kwa nditonga mubea ba mutongo ni mumilete ine ingi muno pio kwanza ine ingi muno pa toka mana imeseke na pa manya bana nuni akatembea yange mumaona kumesie ni makoko umelo makabiko ilobi Asante sana. Na kwa kando semano sunase ni asante sana kwa kuwe shabiki. Thank you ndo wasa kwa Mutongo TV ngwata ni amukamba. Kwa lana atamanya kuma mwendoni wa saina ni mwendete muno akimwa asante nundu wotusa kwa idema ngwata ni amukamba tukwendete muno. Na kilungu kiecho mundi ndino mbanyaniwe kama kawaida ve timu ila tumanasia imwe. Director wako mundu su edha ewini. Na ndio mundu su lawa dha ukiambadi edha emwene mavivye. MC Jaboy anaende kasanga no wona tukwetea mabisa asuma ito ona mema sio no watwetea nene murembo wito awini nwende whether windini wa graphics ndio lano tuongea mvea management yo there Mutongo TV. Thank you ndo akumbanya ni Nikyalilimbana nyini toka MAKUENI ni kwendea weekend nzio but Monday tithia nindini wa Ndumbuli pa Mutongo FM tulano kulika na frequency situ kitui ni 103.3 MAKUENI 100.2 we Mombasa na maidhi loko 102.9 na pia noto kwa tena app wazemba kwa Google ni Mutongo FM kwa Play Store pia ni Mutongo FM kwa hivyo the Monday saa ina gina saa mwanza gina Friday na wiki thangi by the way ninge thangi utabia ndini wa Nikyalilimbana tekethia na ndini wa page yanye pia Facebook ni KELITU kama kweni kwa lao ndeta atambanya imwe ni mwendete muno weekend nzio tuinesa